Nirmala Kenyam kanas diatin kon tin lenka roashni kanur online TV. Bia Kamal Nirmala Kenyam. Mi jiram jidit kajan channel me kanur online TV ngot ken konowo kaler balinga jan gwasame der subscribe. Nirmala Kenyam Bia Kamal kanur online TV kajan gwasame bana roach me shalat kum United States ka kui South Sudan. Shalada no nena kumas ementere which ka United States kanay shalodin jagalong kata dan let South Sudan let the Queen Guinea kaja kan Queen Guinea malat ga South Sudan lat kaja jagalong ku kuja mo jes loida ban lera ban je kulili linga gwa gorno jin subscribe keep je nyaga nasen ko ken ko boko raje me ban je link raje dan chalat netin kon tin la kume United States ka Queen Guinea madan lat ka re which ka South Sudan gwa se me shalada nena ala US deputy ke kwere rawda mala secretary dung state qui bureau population refugees kana migration Sheikh Michel ke Elizabeth Campbell shelare nana jenne which da jag lloyd long ka kui kuma South Sudan men kan ro yalika ka kui kwen mangas ka no dong de kwen gwinde jalat ko kwen gwine gor ka jeno da ramlor kada ta ka shung bata de latin chet ko de ne dial de ka lot ne dial kontra wi ka South Sudan ka jen pay wero wo be ron kin daro jen dangro wan jen de kwen gwine mo de jalat terwal ka de jalat ka do mi shong chiraje min ci jalat ka National Security Council la special assistant ka president kan senior director qui multilateral affair George Black kana Campbell shuka waka juba ka shanga wal bakal waka shanga wal bangwan ka pai baro me ka shugarum ka kwasal bake mayadit kwar kuma tindit tin koken ne ti shunka qui jiwich United Nation kana ne tin let kel ka ji diplomatic kana bon te lokanat shukan gwasan shin ne tin shiro bartin ka gorom gulba mintere ya ka juba ala shikan jen kane nega bendian ka United States shukan gorno bekan gotto buko je ka president selke mi yadit kana lat kum dial tindit ka buko wo baka kamanda nan tena tare wi ka juba ko bekan ta dana shinkana bekan gwich ko no South Sudan goro de kwade kwany dormo gwa ko de ne dial to de ka lor ko jen me jang ne dial ko bega te goro ji kam tele mal me be United States ladno shloidin che je ka long ka ko tele kum mishro rep ka ko be kwen mtok kan me mal kulat no lo kane jes loidien ko kan kuma South Sudan kan ro dale kan shol ne bon dial no bu ko romat re roch ko de mal de tan kam kwaran kontre ko juba kan roj dan chawlat la Tumani initiative ka Kenya ko en mala chawlat ka Kenya o de na de kan ta kamal kam ken kane kon gor ka lungde tamal kane de kon la kwar kane de kon la politician shika jewoj tele kare ekte ka kwara kane de kon la kornon ka bijoj bi ka biliw ajaro je shalat re roide shalat gwas menena jena nago binat re roch long jene minyo jeno tinat ka no re kuma ka ko batin dial gor ka no de lat ba kala da gwa ko bene dial bukan loken bukan kalat do bdan manaro din ga je ho de South Sudan der chong ke dar te kamal de kan ko ingwene gwa no jena shoko dier ko mekan South Sudan kan kon te kamal tele do me de ne de kon te la je South Sudan de gro mal ka je ke de ko ingwene lat ka kuje mo yene dial kon la kwara re ke South Sudan ken dial kon tila bone tin cha kwanyre wi ka South Sudan diena gorno de kwen gwinde jala da gwa taryak ke ka do mal ka mu gwana jen raida ka shanga de ka pai baro no ba yu titina ba ka releka ala yu ti jen de million jen de baro dollar te loka loka nazre wi ka South Sudan ka ko de rig dial content ore which de ka mu go ka ano amen raje chalat ka shang wal badda ka pai baro mishalara kwar US ka United National Nilinda Thomas Greenfield shope yona de alten cha kamra kuma US ka gwaza tiagana ala yuti shop ka ko million de kudang de ojin ngon bangon te cha ngun bata ya kam kuma South Sudan ano ko de yo de rig de ala kon lat ka ro ka South Sudan de ka kapchong ka peglo ka nas ke leo ka US ka South Sudan nime sharomoch ka chong de
sholeni billion to kudang baro tijikan ka European company nan kuma United States lo tek long di long kan European kim lo kan nadre we ka South Sudan do South Sudan ajan logo be mal be benare da karwade yanda ni lengan be tek mal